Smisha Tomaí Conghaile agus tá seo ag féile na gligin gorma tá ceardlan crasahain ar siúlóga manacht agus cemar ar dús beir is mór an anar dús a gur éiriú orm a bheith anseo nó tá an obair ar siúl ag an éile le tamil de bhlianta. Tá mis ddíircha caint ar áhar bhfuil spéisiú go héán le rins blianta sin an saolan bhanach an crasahain éanaar agus an crasahain pobl agus ní sainúlaí ar bí mé ach is tócha ghfuil golóir ceardlanna agus chuirsí deantagam le rins blianta. Agus tá ddíircha géirí cod den eola sin a rins le daoine eile. Agus an córa hosnú agus sílan ghfuil sé tosnú an dearan le tamil a caiimiid chuir leis tá obair fáilitiúil ar siúlagin tá obair cultúrtha ar siúlagin agus sílam gré amháin den obair chéarna na an taobh cinneal crasahain seo agus dúil go mór leis an córa agus an phléanach. We just come out of the healing workshop on Cardland Crasahain and show ag féile na gligin Garma, and I have to say it was fantastic. It was the first time I got to share a bit of my story with people that didn't really know very well. Over the last 10 years I've been going to different workshops and courses on ancestral healing on a personal level and a community level, and it was just fantastic to be here. And also I'm not an expert in this, I'm just sharing what I've picked up over the years, and it was great to have that feedback coming back from everybody who took part. So looking forward to the next one. Féile na gligin Garma. Fiche seach.